Miliyoni nyinshi z'abatuye isi bari gukurikirana intambara muri Burasirazuba bwo hagati, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanganiye n'igihugu cya Iran. Nizo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi njye nawe bitugiraho ingaruka, si njye nawe gusa, ahubwo isi yose muri rusange yisanga muri iyi ntambara ikomeje gufata indi ntera ku rwego rukomeye. None ubu ngubu tubyite ngo iki? Mu buryo butunguranye cyane, Donald Trump bamuhaye umuburo ukomeye, ndavuga abanya-Iran bamuteguza ibidasanzwe, gahunda ngo nukurasa buri kimwe muri Hormuz kubera agasumburutso n'agasuzuguko ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran iteguje yuko nta kintu iraza gusiga itatatse, buri kintu cyose muri ariya mazi yo muri Hormuz baragihereza ibyacyo. Baraza guhagarika Leta Zunze Ubumwe za Amerika olingate ubyange cyangwa se uzemere. Iran yateguje cyane ko igiye gukora umurimo udasanzwe, umurimo ukomeye, intambara itoroshye ndetse n'imirwano iremereye, bagatanga inyishyu ya nyayo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Si ibyo gusa, igitero cya Hormuz cya Donald Trump cyasubijwe inyuma. Inshuti za USA ziri mu mazi abira, aho ibiganiro byo kubera muri Pakistan nazo byongeye gutungwa agatoki. Mojtaba Hussein Khamenei ni Ayatollah, ni umuyobozi w'ikirenga w'igihugu cya Iran, yashimangiye cyane ko bari gucunga bakurikirana kamwe ku kandi bazi neza icyo ibyo bivuze mu gihangana rikomeje kubera muri Burasirazuba bwo hagati. Utiye ni ibyo rugamba cyangwa se nibyo biri kuba muri Burasirazuba bwo hagati. Hategerejwe ibiganiro bishya hagati ya Tehran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bagomba kongera kuganira cyane ku guhagarika intambara. Gusa ariko kuri ubu ngubu inshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo mu kigobe muri Burasirazuba bwo hagati wavuga yuko zicariye igishito ntiyababeshye, nyuma yuko Leta ya Iran ivuze ko igiye gukora ibishoboka byose igahangana byeruye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi amazi ya Hormuz akaba ayimbere cyane cyangwa se kakaba gace k'ingenzi cyane kagiye gutuma ihangana ryeruye ritangira hagati y'inguni ebyiri cyangwa se impande ebyiri mu mirwano iremereye. Ibi ndaje mbikubwireho, si byo gusa, ahubwo mu buryo bwatunguye benshi muri Hormuz ubu haratambuka ngo gusa uwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishaka ni mu gihe Iran yo yemeje guhabya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Hormuz. Ngo ibyo Amerika irimo kwivugishwa ntabwo ibizi neza, igomba kubanza yasobanukirwa ngo Iran ni bantu ki mbere yuko iteganya cyangwa se ivuga ibyo igiye gukorera muri uriya muhora Hormuz, no kuvuga yuko ari bo bagomba kugena ugomba gutambuka n'utagomba gutambuka. Iran iti ntabwo ari mwebwe mu bigena, ni fezwe cyangwa se ni twebwe. Uko babivuze abanya-Iran babwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko ibyo barimo batabizi neza, basa n'abarimo kwiganirira cyangwa se basa n'abarimo kwikigita bagaseka. Ngo ubu ngubu amazi yo muri Hormuz bo ubwabo abanya-Iran barimo kuyapangira mu rwego ruremereye, barimo gutegura ibigomba kuhakorerwa, barimo gukora buri kintu cyose gikenewe icyangombwa kugira ngo umuhora wa Hormuz bawugenzure byuzuye. Nyemerera gatoya inze mbyimbikemo kamwe ku kandi kubiri kuvugwa nana kimwe ishiye ku ruhande, mubwire ngo ABCD byabaye hano bimeze gutya, hariya bimeze gutya. Nzi neza yuko nge nawe ari bwo buryo turaza kumenya mbiri kubera ku ruhande. Ndaje turebe hamwe buri kintu cyose kiri kuvugwa nta na kimwe dushyize ku ruhande, ahubwo tubisurutse mu ndiba yazo tukamenya ngo niki cyabaye. Nunyemera ndagwikaze tuyene ku musozo. Genda umuhungu wa Kamanzi w'uruwande, ikaze kuri mwese. Ngaho reka nge nawe tuze kuri izi nkuru ziri kuvugwa zose, maze tuzicarire, maze tuzanarize, ducukumbura ibizivugwamo kamwe ku kandi a 2 3. Nkuko bisanzwe muri iki gihe Trump arimo guhangana bikomeye n'igihugu cya Iran mu ntambara iteje akaga kandi intambara ikomeye. Iran niko uko bukiye bukira igerageza kugaragaza imbaraga zisumbuye kurusha izo yakoresheje mu myuzo ya mbere y'urugamba, uko yitwaye imbere, uko yarwanye imbere. Uyu munsi kugenda bongeramo udushya. Mbaza ngo gute? Reka mbigemo. Nkuko zatangajwe n'ubutegetsi bwa Tehran, barimo kurikirana ibimenyetso byose bigaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa n'iziteguye intambara. Iran yongeye gutanga umuburo uteye ubwoba kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe ibiganiro by'amahoro muri Pakistan bisa nkaho byageze ku ndunduro yabyo. Ni gute?
Nkuko amakuru atangazwa bivuga, ingabo zikomeye zo muri Iran zishinzwe impinduramatwara za Kisilamu zaburiye ko Tehran izagira uruhare mu gukumira intambara yose nibiramuka bongeye guterwa cyangwa se nibiramuka bongeye kugabwaho igitero. Mu itangazo IRGC yavuze ko Iran izongerera ubukana bw'ibitero byayo ku bitero bishya bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ubutegetsi bw'abazioniste Israel. Yongereyeho ko kandi igisubizo icyo ari cyo cyose ku gitero gishya cya Israel cyaba kirenze ibyo umwanzi yigeze yabona mbere. Muri make ibyo biteze si byo babona. Reka ngusomere itangazo ryose rya IRGC basobanura ibyo bagomba gukorera Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Israel. IRGC yagize iti: ingamba zose ziturutse mu nkambi y'umwanzi n'abashaka ikibi kw'iki gihugu nta gushidikanya ko zizasubizwa n'igisubizo kirenze by'abanzi bari biteze. Urwego rwo kwikumira bati Iran yiteguye byuzuye guhangana n'ikibazo cyose gishya cy'ubugizi bwa nabi. Mu gihe hari amakuru atangazwa mu itangazamakuru zo mu burengerazuba bw'isi avuga ko Amerika izashyira ingabo zayo ku birwa bimwe na bimwe bya Iran mu kigobe cya Perse kugira ngo ihatire igihugu kugabanya amategeko yacyo yo mu kunyura mu muhora wa Hormuz cyangwa se inzira ya Hormuz. Ati: kugenzura inzira ya Hormuz ni ingamba za Iran zo kurwanya ubwibone bw'isi mu gihe cy'intambara ya gatatu yashyizweho. Nyuma yaho kugira uruhare no koroshya inzira y'amato n'amato y'ubucuruzi y'ibihugu zose usibye amato y'umwanzi w'Abanyamerika n'abazioniste n'amashyamwe yabo birakomeje. Iran yemeje neza cyane ko ibyo irimo gukora ibiterwa no kuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kwirata no kwishungura, bakavuga ko hari ibintu bidasanzwe biteguye gukora ndetse no kuburiza ingamba zikomeye za Iran. Muri make Iran ivuga neza ko idashaka na gato akagasuzuguro n'agasumburutso ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngo Amerika yagoye isi, Amerika ikomeje guhangayikisha isi, nyamara Iran ibyo byose yabikurikirana kandi Iran igatangaza yuko uko bizagenda kose iyi minsi igomba kugaragaza uruhande bagomba guhererezamo ibintu. Hari ibintu bitatu ugomba kumva neza. Iran ivuga neza ko amato yose y'abanyamahanga barari burya izajya atambuka ketse amato y'abanzi Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, ariko abandi bazajya bashakira uburyo batambuka. N'ubundi ariko ubwo buryo burasanzwe, mwishyure umusoro maze mutambuke. Ibi rero Iran ikora, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayo zivuga ko zitabikunda kuko ngo kwaba ari ugukira. Leta ya Iran ariko binyuze mu kwiba cyangwa se mu musambo. Iran yiba amahanga. Mu bindi bifitanye isano, ubuyobozi bukuru bwa gisirikare bwa Iran ya IRGC bwaburiye ko gukomeza ubujura bwo mu mazi, icyo bita blockade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gukumira no gukoresha uburyo bw'igitugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere bitazakemura ikibazo uko kimeze, ahubwo bizakomeza gutuma kiba kibi. Icyicaro gikuru cya Katamaria Al-Nabea cyavuze mu itangazo ryo ku ya 25 Mata ko igisirikare cya Iran ubu gifite imbaraga nyinshi n'uburyo cyiteguye kurinda ubusugire bwacyo, ubusugire bw'ubutaka n'inyungu z'ibihugu. Itangazo ryabo ryongeyeho riti Iran ikomeje kwiyemeza gukurikiranira hafi ingendo z'umwanzi mu gihe ikomeza kandi kugenzura burundu inzira ya Hormuz. Iran yemeza yuko ibyo ngibyo iri kubikora iti: twiteguye kandi twiyemeje guteza igihombo gikomeye ku Banyamerika n'Abanyayisirayeli bateye mu gihe habaye ihohoterwa rishya. Yavuze ko barimo gukurikirana byose kandi uyu muburo ari kuwutanga mu gihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yahagaritse uruzinduko rwari ruteganijwe n'abayobozi b'Amerika muri Pakistan kugira ngo baganire ku ntambara ya Iran nyuma gato yuko intumwa za Tehran ziva muri Islamabad. Wibuke ko intumwa za Iran cyangwa se bamwe mu bayobozi muri Iran bagiriye uruzinduko muri Islamabad. Uruzinduko bakoze muri Islamabad kandi rufite icyo ruvuze cyane muri kino gihe cy'intambara ikomeje hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran, na cyane ko Islamabad, ndavuga Pakistan, ari umuhuza w'imena. Trump yavuze ko intumwa idasanzwe Steve Witkoff n'umukwe we Jared Kushner bari gupfusha ubusigihe cyabo. Yongeraho ko niba Iran ishaka ibiganiro, icyo bagomba gukora ari uguhamagara Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbere yaho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi yagiranye ibiganiro n'abunzi bo muri Pakistan, avuga ko Iran yasangiye umwanya wayo wo guhagarika intambara, ariko akomeza kutizera niba Amerika ishyigikiye diplomasi. Abbas Araghchi yaje kubisobanura neza, avuga yuko babona ko Leta Zunze za Amerika idatanga icyizere cyo guhagarika intambara, ubwizo rero nabo batiteguye gukomeza gupfusha umwanya wabo, ndavuga Leta ya Iran. Ku rundi ruhande ariko nanone ubutegetsi bwa Iran bunyuze muri Mohsen Rezai, umuyobozi mukuru mu nzego za politike n'ingamba za Iran, akaba n'umwe mu bagize akanama gashinzwe kwihutisha iterambere ry'igihugu, yavuze mu nyandiko ye kuri X avuga ko Iran ifitanye ubumwe, ishyize hamwe kandi ifite ijwi rimwe, nubwo Leta Zunze za Amerika mu magambo yayo barimo gutera urujijo n'amakosa ahoraho mu bya politike. Rezai yashimangiye cyane cyane gahunda yabo, yakomeje gutanga umuburo ukomeye ku byo yavuze ko ari ingaruka z'igitugu cya Leta Zunze za Amerika kuri Iran. Nkuko yabisobanuye, Rezai yavuze kandi ko ibi ngibi nabyo ubwabyo bigaragaza agasuzuguko ka Leta Zunze za Amerika. Mu magambo ya Rezai yagize icyo atangaza agira ati, iryo ni itangazo cyangwa n'amagambo yanditse ku rukuta rwa X, aho yavuze ati, Iran yunze ubumwe, yashyize hamwe kandi irahuza, mu gihe Amerika iri mu rujijo n'amakosa akomeje mu ngamba kubera ukuboko gukomeye kw'abahungu b'intwari ba Iran n'urwego rw'igihugu cyiyeguriye Imana. Urusaku rw'amagufwa y'Abanyamerika yavunitse ruzava mu kigobe cya Perse no mu nyamajya ya Oman ruzenguruke mu matwi y'isi yose. Aya n'amagambo ya Rezai asa n'asobanura neza cyane ko Abanyamerika bazapfira umusubirizo mu Burasirazuba bwo hagati, bazabona isano mu gihe azaba bagiye kwibasira Burasirazuba bwo hagati, batazigera na rimwe bahagarara bwuma cyangwa se batazigira boroherwa no gutera akaduruva mu Burasirazuba bwo hagati. Bazasubira iwabo nabi, bababajwe n'ubutegetsi bw'Abaperse, kandi Abaperse bakaba barabyiteguye kuva kera, bakaba biteguye gutanga igisubizo cya nyacyo kuri Leta Zunze za Amerika ndetse na Isirayeli, abo bita ba nyirabayazana ba se bayazana baya matati n'intambara iri mu Burasirazuba bwo hagati. Hanyuma rero ku rundi ruhande numva ko ibyo ngibyo ubwabyo biri kuvugwa muri ubwo buryo ndetse bikagarukwaho, ndetse kagenda bivugwa inshuro nyinshi yuko igihugu cya Iran cyo cyashakaga amahoro, ariko Leta Zunze za Amerika zikananirwa reka kuyatanga. Abbas Araghchi we yagize icyo asobanura cyane cyane kuri bino biganiro byo muri Islamabad, maze Araghchi agiye gusubira cyane cyane ibikomeje gutegwa na Leta Zunze za Amerika, agira ati, Abbas Araghchi ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Iran. Uruzinduko twagiye muri Pakistan rwagize umusaruro mwinshi, duha agaciro cyane cyane ibiro byiza n'imbaraga za kivandimwe zo kugarura amahoro mu karere kacu. Basangiye umwanya wa na Iran bijyanye n'uburyo bushoboka bwo kurangiza burundu intambara kuri Iran. Sindabona niba Amerika koko ishyigikiye diplomasi. Uyu ni Bwana Abbas Araghchi uvuze yuko we mu mbonize cy'abarwanya Leta Zunze za Amerika abantu bifuza amahoro, abantu baranira amahoro, ahubwo Leta Zunze za Amerika hakomeje gutuma umwiryane uba mwinshi mu gihugu cya Iran no mu Burasirazuba bwo hagati muri rusange, ari nabyo Leta ya Iran ishingiraho ivuga ko kwizera Leta Zunze za Amerika muri iki gihe cyane cyane ku bijyanye n'ibiganiro nta cyizere na gitoya bashobora kubigirira, mu gihe Amerika ubwayo itagaragaza ko ari abo kwizerwa, agaragaza ubwizerwe ku bijyanye n'imirongo y'imbere ku rugamba. Ibi rero kongera gushimangira cyane cyane ko inshuro nyinshi Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora kuzisanga ahubwo zaratangiye kunerwa n'amahanga, amahanga yamaze gusobanukirwa impamvu Leta ya Iran ivuga iki cyangwa se kiriya. Dushingiye cyane cyane nanone kubiri kuvugwa, abafata inkorwa wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Burasirazuba hagati bashaka gutangira kwikopima Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe no kubangamirwa kwabo. Ku itariki 25 Mata, Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yavuze ko Iran itazinjira mu biganiro ifite igitutu, iterabwoba cyangwa se imipaka, bituma Iran yongera gukaza imiterere yayo mu gihe diplomasi yongeye guhagarara. Perezida wa Iran yavuze ko yavuze amagambo ubwo yavuganaga kuri telefone na Minisitiri w'Intebe wa Pakistan Shahbaz Sharif ubwo Islamabad hakomezaga kugeragezwa gukomeza inza y'ubuhuza. Pezeshkian
yanagaragaje icyo Tehran ibona nk'ivuguruzanya mu byo Washington ikoresha, avuga ko Amerika idashobora guhuza amayeri yo guhatira abaturage kuvuga ko gishaka ibiganiro bifite ishingiro. Masoud Pezeshkian amagambo ye yaje atarimo guhengekeranya na gukeya. Dore amagambo ye, ni perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yagize ati: uku gutumvikana byongereye urwego rw'urwikekwe muri Washington hagati y'abaturage ba Iran n'abayobozi ba Repubulika ya Kisilamu ya Iran. Ati gukomeza ingamba z'ubugizi bwa nabi za Amerika harimo no guhagarika ingabo zabo mu mazi nibihuye n'izivuga ko ikomeje gufata nk'umwanzuro wa politiki. Iti igihe cyose ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bya Leta Zunze za Amerika n'igitutu cy'imikorere bitazahagarara, kongera kwizerana no gutera imbere ku nzira y'ibiganiro izahura n'ingorane zikomeye. Repubulika ya Kisilamu ya Iran ntizinjira mu biganiro byashyizweho igitutu, iterabwoba cyangwa se imipaka. Niko Masoud Pezeshkian avuga ngo niba Leta Zunze za Amerika zifuza ibiganiro, ntabwo Iran izajya mu biganiro mu gihe hari igitutu gikomeye gituka kuri Leta Zunze za Amerika kijya kuri Iran. Muri make Iran isobanura ko nta gahunda yo gutera ubwoba abanya-Iran Leta Zunze za Amerika igomba kuzana ngo bifashe Leta Zunze za Amerika ko yagera ku meza ibiganiro n'igihugu cya Iran. Izo zo Amerika igenda ibyibagirwe isibanganye mu bitekerezo, ntabwo bizakunda Iran kuza kwitera ubwoba, guhangana nayo ndetse no kugaragaza neza ko idakwiriye. Nta kintu na kimwe bizatanga. Iran ihamye neza cyane ko umwanya wayo ihagazeho wumvikana, kandi Leta Zunze za Amerika nazo zikwiriye kumva neza ko bakosheje igihe bihaga ibyo kwataka Iran ndetse no gufunga amazi batagira amato cyangwa se ubwato butwaye imizigo, buzanye imizigo buva cyangwa se bujya mu Muhora wa Hormuz, kuko Iran ibi ngibyo ibyita nanone igikorwa cy'ubugizi bwa nabi gikorwa na Leta Zunze za Amerika. Masoud Pezeshkian agamye neza cyane ko muri iki gihe bazi neza cyane umugambi wa Leta Zunze za Amerika, kandi kuba bazi umugambi wa Leta Zunze za Amerika binabatera guhagarara bwuma nabo bakirwanaho. Hanyuma rero ku itariki 25 za Mata, ubuyobozi bukuru bwa Amerika bwatangaje ko bwafashe ubwato bw'ubucuruzi mu nyanja ya Arabia mu rwego rwo gushyira mu bikorwa gahunda yo gushyigikira cyangwa se gushyira mu bikorwa ibijyanye no kohereza ingufu muri Iran. Zimwe za Amerika zavuze ko ubwato bwari buryo kugerageza kunyura ku mupaka wabo bujya ku byambu bya Iraq, maze butegekwa gusubira inyuma buyobowe n'ingabo. Ubwato bwamenyekanye nka MV Honor bwasobanuwe na CENTCOM nk'igice cy'ubwato bwa 19 bw'ingufu butwara petroli, gaze n'ibindi bicuruzwa bifitanye isano ariko bijya ku masoko mpuzamahanga. Gusa ubwato ngo bujya cyangwa se buva ku byambu bya Iran ntabwo bwagomba kwemererwa kunyura muri izi nzitizi za Leta Zunze za Amerika. Bahise babufatira ndetse babusubiza inyuma. Iran yaburiye ko ibi bikorwa bya Leta Zunze za Amerika bigiye gutera icyago gikomeye rero mu Muhora wa Hormuz. Olingate ubuyobozi bukuru bwa Amerika bwavuze bugira buti ejo MV cyangwa se MV7 yari mu mato 19 y'igicucu yemewe na Minisiteri y'Imari ya Amerika kubera ibikorwa bijyanye no gutwara ibicuruzwa by'ingufu, petroli na gazi bifite agaciro ka miliyoni z'amadolari za Iran, harimo na propane ndetse na Britain ku masoko yo mu mahanga. Mu ntangiriro z'uyu munsi 7 yafatiwe mu nyanja y'Abarabu n'akajugujugu k'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi iturutse ku bwato bwa misile buyobowe bwa USS Pinckney DDG-91, kandi ubwato bw'ubucuruzi burimo kubahiriza amabwiriza ya gisirikare ya Amerika yo gusubira muri Iran burinzwe. Ingabo za Amerika zikomeje gushyira mu bikorwa ibihano zacu ndetse no gushyira mu bikorwa byuzuye inzitizi ku mato yinjira cyangwa se ava mu byambu bya Iran. Amato 37 yoherejwe kuva izi nzitizi zishyizweho. Udatanga ibisobanuro ntabwo bizakunda. Ingabo zirwanira mu mazi za Leta Zunze za Amerika zikavuga zafashe icyemezo ngo nyuma y'uko Minisitiri w'Intambara Pete Hegseth yongereye umwanya wo gukumira amato ndetse akavuga yuko bari gukoresha ubwato bw'intambara bakoresha n'akajugujugu mu rwego rwo gukumira ibikorwa bya Leta ya Iran n'abafatanyabikorwa ba Leta ya Iran. Pete Hegseth mu magambo ye hari ibyo yatangaje asa n'utanga umuburo. Kagenda twumva amagambo ya Pete Hegseth avuga kuri bino bikorwa ari gukorera igihugu cya Iran, abafatanyabikorwa bayo n'abandi bose bifuza kunyura muri aya mazi, uburyo bitagomba kubahira, iyi nzira batagomba gupfa kuyisukira kuko ntabwo bikunda. Pete Hegseth agaragaza neza cyane ko bashyizeho uburyo bukomeye bwo gukumira umwanzi, gukumira buri umwe wese
wifuza gukoresha icyerekezo, ariko Amerika niyo igomba kubyemeza. Ati Leta zimwe za Amerika ubwo mu buryo bwo guhagarika ibikorwa by'ubujura bukabije bikomeje kwiyongera, dukeneye imbaraga nyinshi kuva mu kigobe cya Omani kugeza ku nyanja zifunguye. Ingabo zacu zirwanira mu mazi zirimo gushyira mu bikorwa igikorwa cyo gukumira nta gushidikanya cyangwa se gusaba imbabazi. Ndavuga ibi, buri bwato rwose Amerika yemera ko bwujuje ibisabwa, bwaba ari ubwato bwa Iran se cyangwa se buza cyangwa buva ku zambo za Iran, busubiza inyuma. Kugeza muri iki gitondo ubwato 34 bwose hamwe, ubwato atari ubwa Iran gusa bwemerewe kunyuramo, ubutari ubwa Iran, kandi menshi muri aya ngayo yemererwa harimo atambuka nijoro. Ntabwo rero ari ukwiyongera gusa, ahubwo hari n'ibindi bikorwa byo guhangana nabo dukoresha ubwato bwacu butwara indege. Mu minsi iri imbere ubwato bunini butwara indege buzaba bwageze muri kariya gace. Nta muntu uva cyangwa se unyuze ubwato muri Hormuz cyangwa ngo abujyaneyo wari ariho hose ku isi atabiye uburenganzira na Leta zimwe za Amerika. Ku butegetsi bwa Tehran, inzitizi zirakomeje kandi zikomeje kwiyongera uko isaha igiye nkita. Turimo kugenzura byose, nta kintu kiri kwinjira nta n'ikintu kirimo gusohoka. President Trump yahaye ububasha ingabo za Leta zimwe za Amerika zirwanira mu mazi gusenya ubwato bwari bwo bwose bwa Iran bwagerageza gushyira zamine mu mazi cyangwa se kubangamira inzira inyura mu muhora wa Hormuz kugira ngo tubarase kandi tubice. Abayobozi bacu bafite umutekano usobanutse neza agiye nk'imirwano. Niba Iran irimo gushyira ibisasu mu mazi cyangwa se kabangamira amato y'ubucuruzi y'Abanyamerika cyangwa ingabo z'Abanyamerika, tuzabarasa kandi tubarimbure nta kubishidikanyaho. Kimwe n'ubwato buyobya butwara ibiyobyabwenge mu kiyaga cyangwa se mu nyanja ya Caraïbe. Ati bwose tugomba kubwataka. Ni Peter Hegseth, minisitiri w'intambara wa Leta zimwe za Amerika. Ayo ni amagambo yatangaje avuga ko Donald Trump yatanze itegeko ryo kwataka Iran ndetse no gupfukamisha Iran hasi hejuru. Homba ni homboka. Iran iti mudutere natwe tubatere, ntabwo tuzijya duhagarara. Ngiye nkurikije ibiri kubera mu isi, nkurikije ibiri uyu munsi, hari ikintu nshobora kubona nawe hari icyo ushobora kubona. Intambara ntabwo yarangiye. Tugeze amasaha ari imbere atubwira byinshi. Ndagushimiye kuri inshuti nziza tubana buri munsi. Urakoze cyane kuduhitamo. Ngaho rero komeza ugire byiza, ugubwe neza mu byo ukora, kandi rugira ugaba aguha ibyo ukeneye byose. Umunsi mwiza. Ndagushimiye, ugubwe neza. Salam shalom.